Rero bakunze ba Samuzozi TV mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero tudatinze iki ni igitangaza cyabayeho, umusaza yapimwe nyuma yo gupfa bamusangana ibitsina bitatu. Umusaza witabye Imana ku myaka 78 utatangajwe amazina ye ubwo icyubahiro cye yapimwe nyuma yo kwitaba Imana bamusangana ibitsina bitatu. Ariko bigakekwa ko nawe atari abizi kuko byose bitagaragaraga inyuma. Kumva umuntu ufite ibitsina bibiri ni igitangaza, gusa nubwo bidakunze kubaho, hari igihe umuntu avukana ibitsina birenze kimwe, ariko akenshi bikagaragara inyuma, ariko kimwe akaba ari cyo gikunda gukora. Kugira ngo usobanukirwe uburyo ki ibi bintu bidakunze kubaho cyane, kuva mu mwaka w'1606 kugeza ubu ubushakashatsi 168 nibwo bwamaze kugaragaza abantu bafite ibitsina birenze kimwe, ariko benshi bakaba bafite bibiri. Popular Science dukesha iyi nkuru yavuze ko uyu musaza w'imyaka 78 bamusanganye ibitsina bibiri mu ipima bamukoreye nyuma yo kwitaba Imana, aho basanze ibitsina bibiri byari bisangiye umuyoboro w'inkari, mu gihe igitsina cya gatatu cyarebaga mu cyerekezo cyacyo. Nubwo nta makuru uyu musaza yigeze atanga mbere, abashakashatsi bavuga ko yarinze yitaba Imana atari yamenya ko afite ibitsina birenze kimwe. Bikaba bishobora kuba byaratumaga abura ubushake mu gutera akabariro. Bimwe mu bishobora gutuma umuntu agira ibitsina birenze kimwe ni imihindagurikire y'uturemangingo tw'umuntu, ariko uyu we bikaba agatangaza kuko umuyoboro w'inkari w'igitsina kimwe wihuje n'uw'ikindi kigaragara hanze. Rero akaba ari ukuntu ikinyamakuru cya Samuzozi TV, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.